Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Meyrimli jana rayımdu Allah Taala'nın atı menen başlap Allah Taala maqta olur peygamberga dua salamlardan keyin urmatı musulman bir tuğandarım barыңarga Allah Taala'nın tinçligin, rahmatın, berekesin qalap salamdaşam. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Barga köpbөгün, jokko çökbөгün degen sözdün aylanasında sabagımız bolat urmatı musulman bir tuğanım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde İza ja'akum azizu qawmin fakrimuh. Qaysi bir qowmdun qadir bartı sıylı adamı kese sıylagıla deydi. Dinimizdeki bir paygambardın osiyatı bolgon nerse başka bir qowmda sıylı qadir bartı adam kese anın diline, ulutuna karabastan anı sıylaşыбыз керек urmatı musulman bir tuğanım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün joro joldoşları men oturgan kezde azır silerge Hazramaut şaharıdan Vail ibn Hicr kelet. Al kelgen kezde жақшы қадыр бартап сыйлап күтіп алғыла дейді. Келген кезде пайғамбар алейхиссалам аны жақшы күтіп алып сыйлағаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Муавия ибн Абу Суфиян деген сахабаға Вайлге арнаған Мадинаның четіндегі чоң бір жерді жана құрма бақты көрсөткүн дейді. Эмне үчүн? Вайл ибн Хижр пайғамбардың жанында болу үчүн, иманға, исламға қызмат кылуу үчүн өзүнүн падышалыгын, байлыгын, бийлигин таштап келген эле. Oşonluktan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem munu kadır bartap, oşol padişalık darajada yaşap жүргөндөй, bul jerde de oşondoy yaşasın dep, buga Madinanın çetinden çoğun bir jer jana kurma bak bergen ele. Muaviya ibn Abu Sufyanga oşol жерди көрсөткүн dep anı menen jolgo jönötöt. But kiyimige kudreti jetpegen, жылаң аяк жүргөн Muaviya ibn Sufyan ötö kembagal ele. Jolda bara jatıp, töөнүн üstünde kaykalap bara jatkan Vailge o musulman bir tuğanım, meni de töğündün артына uçkaştırıp albaysın mı deydi. Anda Vail ibn Hicr qarap turup, sen padişalardın töösüne oturuu üçün sen kim eleң? Men töömdü ayagan jokmun, tööme sarаңдык kılbaymın, birok töөнүн артына oturuu üçün, maga uçkaşı üçün sağa alı köp vakit var deydi. Madinanın ıslıktığında çöldögü kumdarga butu kүйüp kıynalı bara jatkan Muaviya bir kança vaqttan keyin kayra kayırılat. Жоқ degende but kiyimingizdi berseňiz deydi. Butum taşlarga, kumdarga kүйüp ketdi deydi. Vail men but kiyimdi ayabaymın. Birok sen padişanın but kiyimini kiye turgan kimeleň deydi. Alı saga erterek deydi. Künder ötüp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul dünya menen koştoşup Paygambardın 4 halifası jana bir kança musulmandardın jetekçileri padişalары ötkөндөн keyin Vail İbn Hicr 80'den ötüp 90'ga jakındap kalgan kezde Muaviya ibn Sufyan Şam mamleketlerinde musulmandardın halifası padişası bolot. Padişanın janına kelgen Vaildi köröt da Muaviya ibn Sufyan özünün oturgan padişalık tağınan düşüp Paygambardın bir kança jıl murdagı osiyatına amal kılıp özünün tağına kayra Vail ibn Hicr'de oturguzat. Oturguzgandan keyin ötkön kündörde oylop oşol kezde Vail ibn Hicr mınday deydi. Eger senin uşunday padişalık kündörüңdü oşol kündö bilgenimde men seni töödö artıma uçkaştırып emes, aldıma kuçaktap alıp ketmege ekemmin deydi. Muaviya radıyallahu ta'ala anhu musulmandardın baytıl malıdan budjetinden kança bir belek bekçe tıyın tıpırlardı Vail ibn Hicr'ge bölü bergen kezde Vail ibn Hicr munu menden başka muhtajlarga bergin, rahmat dep razılığın bildirip padişahın aldынан ketet. Aytayın degen masele urmatı musulman bir tuğanım, özübüzdün ata babadan kalgan jakşı bir söz, barga köpbөгün, jokko çökbөгün. Bugün urmatı musulman bir tuğan Allah Taala senin koluna bir biyilik bergen bolsa, bir baylık bergen bolsa, bir firmada, bir oblastda, je bir rayonda jetekçi bolup kalsaң, eç kaçan kol astыңдағы, айылдағы жөнөкөй insandарды kemsitpegin, шылдыңдабagın, alardın üstünen külbөгün. Bir gün keler, al senin ordunda olup, sen anın orduna barıp kalıuң mümkün. Jaratkan Allah Tabaraka ve Taala keremetli Kur'an-ı Keriminde وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Bul kündördü adamdardın arasında almaştırıp durabız deydi. Kaysı kündördü urmatı musulman bir tuğan. Bul ayattın tüşüne sebep bolgon musulmandar Badr salgılaşusunda jеңишке жетет da öte kuanıp jеңdik, iyigilikке жетtik deydi. Başka bir gazbatga çıkkan kezde musulmandar jеңilip kalıp, sumsayıp,
өтө кайгырып турган кезде Аллах Таала ва тилкал аямуну давилуха байнан нас, бул күндөрдү инсандардын арасында өзгөртүп турабыз. Bir күн жеңишке жетесин, bir күн ийгиликке жетесин, bir күн кембагалдыкка жетесин, bir күн жеңилүүгө жетесин деген маанидеги түшкөн аят. Муну айтуудан максат урматтуу мусулман бир туканым, ошондуктан келгиле. Bir-birибизди сыйлап, улууду урмат кылып, кичүүдү иззат кылып жашоодо Аллах Таала баарыбызга насип этсин. Жараткан Аллах Табарак ва Таала элибизге бекем иман берсин. İmandın berekesi менен elibizge birimdik bersin. Elibizde, жерибизде Аллах Таала асманнан, жерден келген апаттардан, жаман кырсык, жаман сөз, жаман көздөн сактасын. Урматтуу мусулман бир тууганым, сөзүмдүн аягында дагы бир жакшы накыл кеп менен аяктаймын. Ал ушундай сөз экен: тоолордун чокусуна чыгууга аракет кылбаган, умтулбаган адам өмүрүн дайым чуңкурлардын арасында өткөзөт дейт. Эгер өнүгөлү десек, өсөлү десек, дайым эле отуруп алып, алмапыш, озума түш деп, ар жерде ар түрдүү ушак айың менен түрдүү болбогон жалалар менен алек болбостон келгиле. Аракет кылалы. Аракет болгон жерде берекет болот. Жараткан Аллах Таала Рa'д сүрөсүнүн 11-аятында: "Инналлаха ла югайру ма би кавмин хатта югайру ма би анфусихим." Аллах Таала бир коомду өзгөртпөйт, ал коом өзүнүн иманын, ички дүнүйөсүн Аллах Таала менен болгон мамилесин өзгөртмөйүнчө дейт. Андай боло турган болсо, урматтуу мусулман бир тууганым, өзгөрүүнү каалайбызбы? Келгиле, өзгөрүүнү ар бирибиз өзүбүздөн баштайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.